سلام علیکم دوستان عزیز، روزی همه شما بخیر شادی باشد. خوش آمدید به ویدیوی امروزه ما دوستان عزیز. انشالله که همه شما خوب هستین، تنسیت هستین، ما هم خوبیم، نغزیم، خیلی کم نماییم، بگیم ویدیو نیست در کانال. طولی چند کشید ویدیو نکردیم، هسته ویدیو راستی نمیدونم ای تنبالیمون باشه منتج کردن ده وقت نیست. انا توی رفتگی بودیم کم ترکسیون که کردم، بگیم ای توی هم خیلی شد ویدیو، خیلی ویدیوی که نه خواستم که در همی کانالم نپامید بمونه. ای توی بچه امام ویدیوها به حد بسیار برای همی منتج کرده پرتون گفتم ایسنشا بگیم تلفن خالی کنیم. اینم خیلی دوستانی عزیز کم ترکسیون که توی بود. بعد اینجا ما پارک آمدیم، پارکی نو شده شدگی لینسکی رایون ده پیشی بازاری زفر نام داره. به فکر من میخیل مای بازار دویم بار سیم بار شیرسته اومدیستم بالاترک ده نکی هم مشویه محصولاتوی نیم برای خونه ریمون تو اینم خیلی چیزایی ده، خیلی لباسه و پسوده و خیلی چیزا نیسته. برای همی ما باغ تماشا اومدیم که تی خواهرامم اینجا بگهترک رحکی بدیم نکی دو خواهر مکتب خونن و وقترک بریم گفته بیتوقتی کردن آمدیم. خیلی بی حنیفه بازی کردیسته کلانترک ایو دختر خواهرم مایده بعد کی بود بوده که 4 ماه 5 ماه اوژه بگه شیرسته خنگ میخره گفته وای کردیم. با میشاوده نماز شام ده اوژه ما اومدیم ده قریب ساعت 3 رفتیم با نمازای شام ده اومدیم. نمیخه تماشا بینان اینجا هم مجا تازه خشرو برای که ما رفتگی مانه بگیم که خیلی 1-2 هفته شید پیش همی ما رفتم بگیم 2 روز پیشش پریزیدنت اومدگی بودن همی باغ بگیم هم مجا تازه و خشرو به حد خشرو کردین. کودکارم بگیم که چند قشید آوردگی نبودم، شهر رفتگی بودیم با ای باقی نو کشده شدگی گفته همه چی خیلی همجا خشرو فسون کردیم برای کودکا. اینم خیلی کودکا خیلی بازی کردن، کودکا بازی دارن. ما کم ترک بیرنه خیلی سیونکا کردم گلای خشرو بیاد باد هوای تاجیکستان وزیرشته نغزه بگیم افتابک خشرو میکنه روزانه. اینم خیلی تماشا بینان ای ماهی نویبر در اومدگی 2 بار یا 3 بار بارون باریدگی تمام بازی بگیم بود هوا نغزه بینین چه گلای خشرو همش رنگ و برنگ فسان کردگی. هر کس برای خودش گشتگی ایجا بگیم ما دختر ما گرفته بایر راه رفتم خواهرام بایر راه گفتی گپا تماشا کرده گشتیم. خیلی چخیلی که گفتم ما ساعت 3 رفتیم قریب خیلی تماشا کردیم دیگه چیکار میکنیم. کودکای هم ماشین 14 تن تماشا کردن. انا بعد با وای رفتیم خواهرام نیت داشتن که سامونی روان نکی کودک خواهرام که مایده بعد بود هیچ لباسی نگرفتیم، لباسای تنش کتی بود افتاب که گرم بود. ما گفتیم که تا بگه را میگردیم که با خواهرام ما سامونی میریم ما را سامونی برین گفته وای کردن. سامونی نرفتیم و با پارکی 46 رفتیم. اینجا کودکان میخوایم ماشین 14 وای کردن 6 تن افتابکای خیلی بازی کردن خرسان شدن. زمستانی بگیم تاجیکستان خیلی دیر ایوزی ماهای دکبر در برف میباره گفتیم یک کودکا را خیلی تماشا بریم درست باز زمستان میشه در درین خونه دیگه هیچ هم برده نمیتونیشون. اینم خیلی تماشا بینم بینن چه خیلی زیبا کردن خشرو همه چی
ҳама ҷора гулҳои зебо, ҳамаи чие ки паркҳои Душанбеда ҳаста, иҷадам хеле фаровон кардем. Инам хеле тамошобинон иҷа айра исӣ гузаштем. Бозорш бояд бозори Зафар медромадем. хоҳарон пешакӣ рафтан аусувай кардан, даст гардондан ки наёен, ҳичи неста, ягон либоси ягон чи. Ман 1 сентябрда омада будам, полни либосҳои мактабӣ вай доштак. ҳозир фақат ами дару трезаву инам хеле чизои барои стройка кор меомадагӣ вай мекунанда. иҷа мо парки 46 омадем. беҳад парки бигем калон не ки ҳама ҷо анхай хазон рехтагӣ, ҳама ҷо вай шидагӣ, ҷазир шидагӣ, гулошам беҳад кам. иҷа ман овоза кшидагим пеши ҳар як вае мери музикаша баланд мондагӣ. биби Ҳанифа хеле рақс карда, нағмагарӣ карда рафтеста. ҳар ка барои хачай о Аделна тамошо доранд хоҳарон. кӯдакошкати мо Аделна ҳар синда намехел. иҷа чихеле ки дидестен қариб шом шидестай. биби Ҳанифа пеши парранда омада пеши кабго хез мегум брем шиштай и ҳушиш мерава як вая бина, як пишакай сагай чизера бина, ами ҳайвонота ҳушиш мерава. намехел тамошобинон чихеле ки гуфтем иҷа парки 46 ауҷа бо иҷа омадем. дер нашава гуфта хай тамошо кардем, сомонӣ нарафтем. ягон вақти дига бо мешавад насиб иншоаллоҳ. ниятода ҳаста ки кӯдакора бо тамошо барем баъдаи соли навай ё пешаи соли навай. инам хеле тамошобинон моро биёра бинед чӣ хеле хушрӯ иҷа омадем. мо ё фикр кардан ки мо ягон чӣ метем ки дар дастмон ҳичи надоштем. печению чизе гирифта будем, кӯдако хӯрдан уже. я мурғобича биромадаги об ҳамира ма қапон мефта биби Ҳанифа мефурмеда. духтарои хушрӯ ма хеле печени мекунам. як рӯз пас ду рӯз пас печени бозор мехарам. биби Ҳанифа хушрӯ намехӯрад. баъд ами маҳсулоташа худам мехарам, дар хона мекунам. хела мекунам, як рӯз ду рӯз мебараша. саҳар кати мехеза печени ё кисеб гуфта то я завтрак тайёр мекунӣ. хеле вай мегира салфанша мекушоя, мультик тамошо карда хӯрда мешина. хеле печени кардамша осонакай рецептш ягон вақт шумода. духтарои хушрӯ ина ма боромак гирифтум. борою ҳамаш заказай бигем пагароишон мекунам. ана ирӯз 24 ноябр раҳо беҳад маҳкам мошини бисёр бигем. бо рӯзи ҷумъа ма қариб вай соатҳои 12 гузаштагӣ буд, айни намози ҷумъа шиста будам. хеле мошин бисёр. анам хеле духтарои хушрӯ ма боромак гирифтам. ҳамаш заказай бигем. ана средства барои посудашӯию, барои дег сафедкунак, анамиё барои худам будан. леки ушам заказ шид, фақат инами вайш монд бигем. як средства барои посудашӯӣ. ҳар як каталог ма датаи мегирем. ин каталог як дона гирифтам. вақти ман борома заказ кардам, оформит кардам бигем, платит кардем, боз срочно заказ шид дами офис, дами вай хидмон. боз оформит кардагим ушхай пагаҳда меомадай борон рӯзи шанбе. хай бо рӯзои душанбе рафта мегирам насиб боша. бо видео мекунам ки чӣ гирифтам. инам хеле дӯстони азиз, рости ай рӯзе ки ман дар ҳами фабели кор кардагим вообще ман ягон средства, ягон шампун, ягон чӣ ай бозор харидорӣ кардагӣ нестам. касоне ки духтарои хушрӯ кор кардан мехоҳен, заказ кардан мехоҳен, ина номерои ман нависен. то видеои оянда худованд нигаҳбонтон. хай.